Arin padek, ti napalabas. Dear DJA, iti tunggal alingagek arin padek tinapalabas. Diyak magawidan dagiti sumngay asing naay. Anaka ibinggasan ti sunata dasaen ken ragsak. Arin padek tinapalabas. Danggayan dak ngarod nga mangtalunton kadagiti na dumaduma nga arin padek tinapalabas. Dagiti kakabsat ang nagsurat, ang nakailagaan, dagiti alawi, ken panubok iti biyag. Ngem pakaadawan met iti adal ken ulidan, kadagiti amin ang makangeg, amay tampok ditoy. Arin padek, ti napalabas.
Palawan. De la Cruz, kastamit kini Milagros Arimas Talimongan, Evelyn Musli Pagod, ni Jobelin Marikit, ni Joyce Malvar Yodico, ni Angel Hart, Angelina Cortez, ni August Cheng, Minerva Alipio Agustin, kastamit kini Angelita Agustin Rabot, ni Mary Rose Ascado Calatrava, ni G. Basis, ken ni Venuslin Organisa. Kata kayo amin na po online. Agyaman na ka po kasamit ken ni Juanita Miranda Urbi Lizardo, ni Janet Tapuro, ni Milagros Arimas Talimongan, watching from UA. JCT, kasamit ken ni Mila Miranda, Amy Anso. JCT, happy watching. Janice de la Cruz, happy watching from Israel. Maria Cherila, Rolin Ray, Domingo de la Cruz. G. Alejo Balangatan Almuete. Ang nanayon nga yayaten kayo po. At tayo apo iti programa nga Arimpadek iti napalabas. Babayan kini DJ Arnel Takmo, isunok apo isuna. Tayo ilinglingayen ken ray awen kayo iti daytoy nga gundaway. Sapay kumaapo ta no kasano ti panangibasa ni DJ Arnel Takmo apo iti pakaseritaan ti biag. Iti may isang pagayam tayo apo ko maaramid ko nga si Pupuso hanak nga agkamkamali apo. Evelyn Domingo Talbo, happy watching. Kastamit kini manang Angelina Cortez, ni Glenda Rahil, hello manang Glenda Rahil, ni Venuslin Organisata kayo po nga taga Bulog Cagayan, happy watching kata kayo amin na po. Maria Teresa Silaw, Labelin Lorelin Torida, Milagros Arimas Talimongan. Kadkaduanda ka po, tadenggan nyo dahito ay pasamak tibiyag ni Vanessa nga taga Pangasinan, OFW from Hong Kong, ngayon nakiba sa papagayam adu apo ti na pasamakan daytoy iti biag dagiti na dumaduma nga OFW ken datayo amin na po dakkel ti may tulong na kada kayo. Hello to Marlene Naron, ni G. Pasis, good evening. RG Cortez, Rosa Pagarigan, dyan sa Hong Kong, sir. Hello, G. Pasis. Edna Florida, Kabatan. Auntie Edna and Uncle Doming are watching. Keep safe, always regards. May and your two boys. Happy watching kano kakapsat nagabukin ni Edna Florida Kabatan. Happy watching Ron James Ninong O nagbuyan akon Ron James Yayo Ron James Ninong nak Ron James epiliado mo Ron James alagbuya kayo apo taited ko apo iti napintas nga pakasalitaan tibiyag ni Vanessa iti Pangasinan nga day ti OFW apo makapalwasit datoy apo tabang inre-write ko apo insusurat ko itay medyo makasangit to yung tibiyang ket agpatang kami to kini DJ Arnel Takmo tayo so natin nakin programa apo daytoy Arimpadek iti napalabas taday ito ko kasali apo iti daily nga contest ket no mapagasatan na po nga mga bak into no iti may isang bulan agyaman tayo kini Vanessa iti Pangasinan kasali apo iti contest datoy best letter of the month 67 nga naka online happy watching kada kayo amin
70 nga naka-online pakabsat. Adda kayo apo iti unag ti Facebook page iti liwliwa kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Toy nanumuha po nga host iti daytoy nga programa, daytoy nga page. Roderick Temporal Ben, Lizardo Molina, manipod iti Barangay Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Adda po dito Canary Island, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ket adda tayo apo ti programa ni DJ Arnel Takmo. Isunok lang apo tapno saan nga mabakante daytoy nga oras nga panagprograma na tabisi apo isuna itjay pagilian nga kwait. Siyak tagbalintat nga DGA. Imbas nga DGA, DGR ta Roderick karot tinagang ko kakapsat. Ayan, kayang agnanayon nga ayayaten ka. Para kada kayo amin na po, agiba shoutout na sa tayo to basaon iti may isang pakasaritaan ti biag iti kapsat tayo nga OFW nga dadi tayo Hong Kong kastamet ka nga taga Pangasinan. Kapkablawa ka po dagiti tracing at mintoy no mo ti biang. Da kayo po nga buy-buya, kastamit po dagiti viewers, da kayo po nga supporters, iti dahito nga Facebook page, ag-like kayo po ka, mag-follow kayo. Kanaud-ud so gato'y puso, ngayon ka't balik na. Saan gayang alalaklakan, ngayong nikat isip. Hello to Manang Auntie Edna Florida Kabatan. Turon James Ninong O nagbuyan akon kunana. Hello to G Pasis, good evening. Hi to Ma'am Corazon Pasis and Uncle Elmer Pasis tita Centro East Ballesteros Cagayan. Da kayo amin nga kakalalugaran ita Ballesteros Cagayan kakapsat na imbag nga rabiyo amin dagiti OFWs. Ayan man nga sulitulubong iti ayan nyo titay nga bundaway apo. Anyaman ti upubraan nyo nakaida kayo man madamati trabaho yo iti kusina. Madamati kos. Awawisen kayo apo nga agdengeg ka nagbukaya iti dayto nga programa. Arimpadek iti napalabas ni DJ Arnel Takmo. Iti Pinoy Home Radio. Kalugaran tayo apo nga taga San Vicente Ballesteros Cagayan nga daytay ti pagilian nga kwait. Ang tandem ni DJ Arnel Takmo kontinu mo tibiyang tada kayo apo nga buy-buya. Kalugaran kami apo. Nagbasa isunat ti Quezon Colleges of the North. Nayanak ijay Claveria Cagayan di Makal di jay Malayugan Flora Apayaw. Malagip po kaya na po. Dagitay naludan, kan dagiti apay nga naludan, dagiti na nga baka ko pa'y naludan tajay. Madamdam maapo kita, madamdam matajek punto no naludan ni DJ Alan Cortez. Uwin ko na, di ka kaya't ang makita. Agyaman ang kini Kennedy Cortez, kastamet kini ni Kapsat Pambi Abadilla, iti Luna Apayaw. Ngaiwag nika, isip ko, kaputan na pateka. Ikaw Karina, daat na naglabas ka. Daang bumiyak ko, ipateka. Inupudnungatan sa balit na puso, iwaksina. Ay kanagiti 81 viewers, papagayam. Inupudnungawan ako nita puso, kani ayan ipate ko. Inupudnungatan sa balit na puso, Hinaksina. panunod
apay ngagtultuloy tayo, dahito yun ti para kada kayo amin na po. Paano ang kung wala ka, mangangarap lang ba sa ang makapiling kay langit sa akin, dahil sa pagsuyong naghari sa akin. Nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka sana, yan ang tanging dasal ng pusong nag-isa. Ang iyong pag-ibig para sa akin hanggang langit, bawat pintig ng puso ay ikaw lamang. Sa bawat saglit, ikaw ang siyang ligaya, tanging pag-asa ng buhay ko, at wala nang iba. At sana'y laging di magbabago pag-ibig ko at pag-ibig ko. Di ko na kaya ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Ayan, kakapsat di April Boys. Nakayamin na po nga 72 nga online. Happy watching ka, nakayamin na po OFW. Ayan man nga sulit lubong. Takot akong umibig, ayaw ko nang maging baliw. Ang nakaraang kabiguan, gusto ko nang kalimutan. Takot akong magmahal, masaktan pa, sapat na sa'kin ang lahat. Na muna ay ibig pa, saya ako sa aking pag-isa. Tama na sa'kin ang iyong alaala. Kahapong nagdaan, ayoko nang balikan. Lagi na lang nangangarap, laging sa wiling naman. Kahapon nagdaan, ayaw ko nang balikan, nang di ko na maramdaman aking kabiguan. Apa yang magkati comment? Ayan, da kayo amin na po agbuy-buya. Hello, comment kayo man apay hangag pangato ti comment ko apay nga taapo. Dahito ya po ti para kata kayo amin nga awan iti labas na, da kayo po nga agbuy-buya iti dahito nga gundaway. Abangan nyo na po ti panangibasak iti may isang pakasaritan ti biyag ni Vanessa nga taga Pangasinan nga adaysyo na po iti abroad. Adaysyo na ti Hong Kong.
Dahil iti para kada kayo amin na 66. Ag-comment kayo man po nga magnati comment. Apay nga ta. Ni Janet Tapuro. Kadkaduan dak ako handak pampanawan tadamdamok ti agagam ti kastoy nga programa Arimpadek tinapalabas. Amang ibasa na kapo ti pakaseritan ti biag ni Vanessa nga taga Pangasinan OFW from Hong Kong. Ayan, mayadam mami, thank you very much. Da kayo amin nga agbuy-buya kakabsat. Ket ituloy tayo apo iti ag shoutout madam na mata itid kon datoy pakasaritaan ti biag ni Vanessa. Ket no si sino man to apo ti mabalin nga ag-comment ditoy nga tumulong nga mga advice kanya kanda ito nga problema na apo ako tulungan dakto niya. Okay, dito apo iti para kada kayo amin nga awan iti labas na dito apo iti para kada kayo. Dito apo dato yan ti sura dito yun apo ti pakasaritaan ni Vanessa.
Nembagarabim Sir Arnold Rieta, Angelina Cortez, dumdumed kami, kunada. Andak pampanawa na po. Mangagdak po. Ibasa ko na po dito pakasaritaan ni Vanessa. Sapay kumaputahan na agner-nervyos. Nakaslakin ni DJ Arnel Takmo. Nga gibasa. Hello mami, mayat ti ojok mami, mangagdak. One sir, kung na ni Nicole Bertran. Okay, thank you very much kada kayamin apo, da kayo nga viewers, da kayo apo nga supporters, iti dahito nga Facebook page, Arimpadek iti nabalabas by DJA, Arnel Takmo iti Pagilian nga kwait, manipod iti Pinoy Home Radio. Pakasaritaan ti biyag nga inak ibinsa-binsa kakabsat ket basaen ditoy Arimpadek iti napalabas iti maysa nga pagayam tayo anag pailinged iti nagan Abanesa nga taga Pangasinan nga agtrabakas OFW iti Hong Kong. Dahito man ti Arimpadek tinapalabas na papagayam. Dear DJA, may sanak nga abid viewers mo itinalatak a programam, naawis man toy mo nga mangiburay toy Arimpadek tinapalabas nga saan kuntupulos a malipatan. No bilang mapagasatan ang maibasa daytoy DGA, ilingid na klaingen itinagan Abanesa, tapno maprotektaran iti kinataok. Agtawen nak iti 45 itang agdama, ket daytoy nga inak isalaysay, ket ilugik iti agtawen nak iti 14 DGA. DJA apo hanga DJR tayo so tinagan na ni DJA tigam gamitik ditoy. When nagapunak iti maysa a marigrigat a pamilya, may katlo kadagiti upat nga kakabsat. Nanumulaing tinkam panagbiag DJ. Sang kasapulan, sang kapuyan, nasapa kami anaulila iti ama. Ninanang ko isupiman iti nangisaksakad iti panagbiag mi. Inaken ama iti pagtaingan isuna. Iti day tatawen ko, makatulong nakmeten iti pamilya mi. Nasulsurog iti makisika, makigapas kenu anya laditan amabalin apanggitan. Dagiti angkel kian antik ken adama balinda ngem isudaman dagiti biangot iti pamilya mi imbes nga tumulong dakada kami. Natayen ti kabsatda nga amami. Kakaasit tiinak nga sagrap iti panakauyaw no anya laditan nga sao-sao wenno sao-sao enda iti liklikudan iti inami DJ. Nung pa'y narigat ti panagbiag mi, ing karigatan
napiman nga insakad ti inami iti panagadal ko. When naturpos kumet iti sekundarya DGA, ngem aging galaditan tinagteng ko, nupay at damet basit nagyan iti ulo. Sandaan nga makaya iti panag-college ko DGA, kapilitan ang nagsardeng nak iti panagadal ko. Nupay nasakit tiriknak nga saan nga agtuloy nga agbasa, ginawgawidak dagiti agarimasa amatak nukas jay nga agsangit na. Aglalo numalagip ko day di tatang ko. Siguro no si bibiyag pailaing itina ita nalabit nakaturpos na iti karera. Nagtulit di aldaw ulan kendawen naan-anay na kun amamay sa abalasang ititawen ko a 18. Ket ditoy adu ti agrayo kanyak ababaro apakaibilangan ni Celso DGA. Ditoy nakarikna na tinagpaydu mga ayat kenkwana nupay saan met anagwapo medyo agkataytayag kami iti upat akadapan kentalo a pulgada DGA. Nagsara kami laing iti may sa apasken pasala iti kabangibang a barangay. Ditoy DGA nga nangrugi iti ayan ayat mi. Ididamo sa anda akayat isuna dagiti pamilyak. Isu nga inlaban ko ti ayat ko kenkwana. When DGA nagtaray kami, inyawid nak iti balayda, nupay amok nga dakkel abasul ken ni inanang ko daytoy nga inaramid mi. Iti panagden nami, sakbay nga imamoy kami, imamo, ijay balay mi, nariknak unay ti bara ti ayat na kanyak. Aging nga naglabas, nalpas ti patangan, iti panagkasarmi. Nakikabalay kami, iti katugangak DGA.
kailan dagiti anak mi. Inanusak ida nga insakad iti panagadalda. Agingga nga ingkedeng ko iti nagabrod. Tapno maikak ida tinapintas nga masakbayan. When DGA nagabrod na dito'y Hong Kong, akas domestic helper, nailawliwag ko nga sang kamaminsan piman tay asawak. Agsa nga pulo atawen kon dito'y abroad, kaasi ni Apo Diyos, nakapaarabid nakmedden ti balay dagiti dadakkel ko, nga ayan dagiti anak ko ita, naikat idan iti dahito man di parakin ka, Vanessa, tinapintas nga bakasaritan, tibiyag mo, dagiti 86 apo nga naka-online. Dahito iti sagsagot ko kini Vanessa dita Hong Kong at taga Pangasinan. Yakun agayat ikarik dayta. Babayan kini DJ Leng pamitan. Para kata kayo amin kakapsat, nang nangruna kini Vanessa.
Pabaruan nilema Jakun kaya Ti agsangit pay Jakun kaya Ti mapay pay Jakun agayan Ikarik dayta Ay to admin labi dyan sa muli na sumiga. Kastamit kini admin Maribel Eslabon Lizardo, ni admin May Ascado. Kastamit kini nagiti admin ko apo nga datoy ditoy. Na kayo apo ni Auntie Deli Pinol. Na kayo amin apo nga no siya sino man kata kayo apo nga OFW. Iti ka nga arong ni. Daytoy nga inakimbasa nga pasamak iti Vanessa. Iti pakaseritaan ti biyag na kakapsat. Gusto lang datoy apo nga papaspasamak iti agasawa. Sakbaya po nga ikakapo iti mangtitak ba si balakad kini Vanessa na kayo po nga buy-buya mabalin kayo po nga ag-react when numang ti balakad yo ditoy tatulungan dako datoy sa pagkapsuta kapsat agbalakad. Okay. Hi to admin Alan Cortez. Kata kayo amin na po nga buy-buya ang agdeng-deng nga ikanda ito yung nga programa Arimpadek tinapalabas ni DJ Arnel Takmo. Nagyaman na apo in substitute ko lang isuna. Substitute nak lang apo iti ito yung programa tabisi isuna apo. Hello, watching from Hong Kong, Shamiya Baligot, Edna Unini. Kaya't kunay tanapintas sa istorya ading ti panangibasam ko na. Thank you man ang Edna Unini. Iti da ito yung apo nga al-al daw kang kanito. Dagiti naglabas, dagiti amin nga experience sa apo, dagiti OFWs, experience sa iti agasawa. Agpaiso unay apo da ito'y pakasaritaan ni Vanessa. Ta amuyo kakabsat ti pakalaan da ito'y no naubing nga agasawa dagitoy nga anak 18 ti balasang kun 19 kuno 20 ti may isang lalaki kakabsat medyo naubing da pay lang nga mangsangot ti responsibilidad iti may isang pamilya. Da kayo mga kababalasang alak pumaragipig kayo tumot ngamin. Siyempre no natagpulan nyo kumaapo dagiti gatel-gatel yo ide. Ta inaram na kayo ti may isang abaro nakita yung nga medyo kimugtar tay puso yung kakapsat. Ala nayat kayon. Ala masapul mo't nga may sa taon. Wano 1-1 hapas la kanya ni Mami May kanya kamay sa taong nga naging inaram kami ti textmate. Di ba Mami May? Naging inaram kami apo ti textmate. Ay, nagkita dati pasalaan. Po sinong batan na nagnubyo dan. Nagabutati lalaki. Nautog mo, launay kakapsat kang gagayem, kaya yung kung saan. Tahang nga maramid ti may nga babae, ti agagatal, nuhang nga nagatal mo ti may nga lalaki. No inawis na kaji lalaki, tanagatal ka nga babae, nayat kamutan, ayan, nagsinabat yung utogan yun. At iti ko na, ang tapi nakakapsat, agpaiso dati bagbaga. No bingda po nga agasawa, sigurado, agsina dagida duma, agsina mo dagijay sa ang mayat mo ti pa nagtumpong dagida duma. Ngam! Kaaduan na po iti mapaspasamak iti daytoy nga panawen. Ubinda nga nagasawa ni lalaki apo. Siyempre ti lalaki iso ti silaw ti babae ti silaw ti pagtaingan ket ti lalaki apo iso ti adigi ti pagtaingan. No di adigi ti pagtaingan kakabsat. Adigi ti pagtaingan kakabsat ke bagbag hanga narapo nga kayo. Sigurado narukop dayjay nga pagtaengan nga interview nangay. Aglalo no ubing da kapilitan apong agsina da. Apay.
Siyempre, datay babae, atay lalaki o rin o atay nasangpot datay babae kakabsat. Atay lalaki, no naubingan na kay asawa ng asawa, hanapay na ipapasti utog na. Agsapul to. Ang agsapul, iti sumaruno may kadwa nga asawa na wano nubya na. Baybayan nanto ni bakit na naglalo no tayo bakit na. Nga masango apo iti agpapintasan, agdudulpo mo tano, resya mo. Nagdudulpo ni mami, ako ba di mo, griri na abot amalag lipstickan. Apay makapapukisan, dagiti kudkudil na kinudusing, anapay nga po nga may kamutilusyonan. Asino ti hang amaya, asino ti madi, siyempre tayo lalaki agsapul apo tayo napimpintas na misuna. Batam no, da anak, panagbarte-bartek. Danto mo, may nga pampits di diyang masarakan na apo ako pinatulan to tayo alakaynan. Anan to napaswaan nanto nga na kukuha kita anak nan, tayo pagragragsakan nanto langan na apo ti pampanunutan tayo lalaki. Agsangsangit to piman, tayo babae. Ay, kuna malakay, no nasengput ka ide. Tagayam, maamoy, kastoy mo tibo para agbabae ka, sigarilyo ka, tapos agbartek ka, tapos nagsadot ka, nagagat ka lang nagagat ka lang ti rabaw ti kama. Animalin, nga lalakin. Bagla ka tanga kasjay ako. Di ba mami, nasingputak? Hello Marilo Penaranda, happy watching. Paypayso ka kabsat kang kayam datoy. Adu, dagiti lalaki, ang ikarida amin. Kunanan to kaya arman ako, di marisay ngayat ko ken ka, sapay kuma taklo nem dahi ti panagayat ko ken ka ading ko. No arman na. Ito na asawanan, di marisay apo, nakabangbang siton. Tay panagayat na ta, imbaga na di marisay dahi ti ngayat ko ken ka ading balasang, ayatan nak kumasungbatan nak kuma. Nagpagpakasya, hindi naalanan, nabutan na tayo bagas ti abang kakapsat. Adyos. Tay, di marisay nga panagayat na, po, nakabangbang sitan kakapsat. Di ba anti-corazon pasis? Paypay so ato yapo. Mayat ti panangalaltit na, dagiti babaro, nababalasang nuwar arumunda. Ito no'y nasawa dan, bumakot ka, hang ka na imasan. Amo pa mo ubraan, amo pa tagpapintasan. So kada kayo apo nga babbakat, nga dasawa na, uray no kasano tirigat, masapul mo't ang agpapipapintas kay basit nga mahad nga unay. Tabaka no sa papapintas kayo, sabsabali ti pampapintasan nyo apo, hamang nila kayo mo, nagbaling ka mga Mildredon, agsapil ka mo ti pakikabitamon, madi-ajay apo. No nasir no napintas, basit, okay lang no, sabali ati ubran, papapintas kayo, edi, sa mga ikanti make-up data ping-ping mo. Ito na bumaybayag, ikay kamon, kadagli lipstick kan, animal kan, paparam kan. Oh. Kayam. Ako na tupay nga kayam nga kunana. Paypay so apo dati bagbaga. No, lucky di, papintas nga medyo slight lang, okay lang. No, permi mo, tanapo nga, bitinam amin iti aritos kada borbor loloy time imam naka kyotex tababa naka kyotex tanga to kada saka nagsigarilyo po kasi diti lang nga dagiti pampits. Paypay so apo ati bagbaga tinunuti biyang ta base ti obserbasyon kosto lakot ako nam sir ko na ni anti corazon pasis ni anti corazon ni nang kuti bunyag data iti kasar. O agpaypay so ti bagat kakapsat kang kayem sinanapag awan na po itutudok kada kayo amin na po nga OFW nga agbuy-buya ngam ket di apo base ti obserbasyon ibat batay ko lang apo day ti pasamak ti biag ni Vanessa. Tauray no ay ayatem ti maysa nga lalaki intid mo amin iti amin mo kanya na hanak mo ayat isuksuka anak mo animal ka. Isinamon. Posto lang tayo na inubra ni Vanessa kakabsat. Duwate anak na. Tayo lakay na gangganas di dayo papaparan na. Panagbarbartak agbababae sigarilyo. Samantana kasadsadot. Inyati ubram. Agpaagkam agmartir kakabsat. Kanya na nga. Iduhi mo tabagim no mabartak. Malmalwon na ka. Pag karkaryaran na ka. Animal. Kasjay. Ano ti kasjay apo tatanga asawa.
Idi kapitan na ka po. Adumot ti nakukwak nga gitay green ko nga kasawa nga kanay sultak danog. Ay si kamo nga babae duy-duyi mo latan ti ka pala panawan. Ay apo naulaw ka Mildred no kasto iti. At paiso anti Deli Pinol dati bagbagak. Ta isinak garudon ko na ni RG Cortez. Isinam ngayon si Gida. Ngam kuidado. Ay agtanang ka mga babae at hamo lang babae ti lalaki ti mapanabot ti side ti lalaki kakabsat hamo lang lalaki apo ti basol agbag basol mo ti babae. Baka mo damdama agpaiso nga insina mo na ko insina miso na. Ay tagayam adamo gayam ka sinsinara mo di palengke no mapangka maki palengke. Ay kaya tamo nga sinan gabutan na kakasing nga nasulsultak kas yan. Uy kay pambar mo lagayam at dagayam mo nobyo mga sabalin animal. Evelyn Domingo Talbong. Agpaiso dati kakabsat iso nga duwa nga anak. Imbas nga si katibang pabasak ng dagiti duwa nga anak mo. Nagganas kay di rabawam di bako mo tata dimbakal dagiti anak mo. Hanaw imbaga dito yung gamit no, nyati ubratat tati ana asawanan no, nakiasawa no, nyaking kinwanan. Imbag nga rabim ko na ni Orina Guillermo. Berlin, true day tatama yan ko na na. Nakagagagat nila kay mo no, rabaw ti kama. No, agtrabaho apo, sa dot, agbugsubogsol. Sikatim ha makisikat sa tagaywan. Napay kasjayin. Kada kayo amin na po nga OFW kakastoy ti asawa na mabalin nyo nga isina. Ngam no si kayo ti mangisina apo ang mga labas ti may nga bulang ka makinubyo kamot ten nagagatul kamot ten kagura kamay. Isuna isugag nga isina ni baka nilakay mong tapno ti kasta ka medyo maka-escape ka. Tako na nagag bendisyon akday ito yung singsing nga kastanday ti ayan ayat yo. Tauray tata si awan tito siya sinuman nga makapeka iti kawar nga nagsinggalot kada kayo. Kuna ni apo pa di nagkasar kayo kakabsat. Agpaiso day jay. Ang numalmalwon na ka inasawan na ka tamalmalwon na ka tay asawam. Ay adam lang nagputot ka agbarbarte kadagbababa itong ubraam isino ti agsangit. Mayat pay tahan na napanunot apo piman tinagsuicide ni Vanessa ti sakit tinakam na. Inlaban ko iti ayat ko kang kuana madi kayat dagi pamilyak ko na napay ditoy. Hana nga pinampanunot ni datay lalaki. Dadya nga sinauna. Nagganas aylat pakaragsakan tay lalaki apo iti inintunaranda iti asawa na. Kapilitan na po. Pagsiatan na nakabrod isuna. Siyempre sa kapulong nga taon dito abroad po nagbalay. Nakapimpintas tay balay na siguro. Dagiti anak na di makeldan nga wati tulong tay asawa na animal. Dayay tatan di gusto. Hello Christopher Paz, apo presidente. Agpaiso dati apo kay Christopher Paz kasi nangibasa nakti pasakasaritaan ti biag ni Vanessa nga taga Pangasinan nga taga Hong Kong. Kasapay kumapo dagiti OFW nga kastoy ti nakapasamakan na ala kakabsat isangit yo tagpaiso datoy napasamak kini Vanessa. Isinamon ado dita ti lalaki kun nadaang maamot amo isinain sigida matay no isinam panunutom pay no mga lakamaninti sa baling kabsa nga lalaki baka madimdamam-dama makala ka man tikas la kanyanan, nakakasi ka mo lang na, napo. Narigat kakabsat, iti, kwa. Sikatimang patakal, tidungan na yun. Pagbasa, samantala iso na, bibiyang na. Tapos into no, lumakay, agsubliking ka. Pakawanan na, bakit ka, anak ko? Kaya tupayag di anak na, buki, kung tardan to na tawang matultulong na. Naggangganas, idinapigsa, tatalumakay, sa lamapan di jay, uri siya, pambara mo, hugtar kung tupay. Nayuri tagasat mo, at ganto supapak na. Dati ako nayurit gagasat mo, at ganto supapak na ko nati kanta. Hello to G. Pasis. At ganto
Ado, nakarate ading Vanessa panakapubiyag mo rin kung si mission nga napalabas mo. Simon Isu Iwak Simon Liday agraksakan. Iso nga ken ka Vanessa iti Hong Kong OFW mo ti Hong Kong agyaman at apo iti panang send mo datoy nga pakasalita ang tibiyag mo. Ket namnamaem kasali ka iti pakontes ni DJA iti best letter of the month. Ket mapagasatan kanto nga mapili tay ipa-review to kini sir ni DJ Arnel Takmo day di kakapsat mapagasatan ka mga bak iti 2,000 pesos cash nga isagsagot iti Arimpadek iti napalabas babayan iti day nga Facebook page Liwliwag ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Nakasang sinapasamak kini Vanessa kakapsat. Ida kayo apo nga buy-buya no adaman na napintas nga pa sa pakasaritaan ti biyagyo naladingit naragsak kuno nya dita makapakatawa kuno nya ti makapaganas nga pakasaritaan ti biyagyo papagayam i-message yu lang ni DJ Arnel Takmo wano toy no mo ti biyang tasyaktun nga mismo iti mangisen kini DJ Arnel Takmo. Protektaran mi apo ti kinatao dagiti agisen iti susugat dito pakasiritan apo ditoy tapno apo ilingod mo tinagan hamoy bagbaga apo tinagan ngumno pakasaritan ti biag tino mo ti biang iti ibasa ni DJ Arnel Takmo papagayam saan nga hangko ngay pailingod tinagang ko aramidik to apo dahito pakasaritan ti biag ko tay ipabasak to ipaibasak to kini DJ Arnel Takmo panagwing ko panagbarok panaglakay ko aging ga tata medyo atidag 30 minutos nga panangibasa bakada kita nyo no kasano apo iti naglablabasan nga pasamak tibiyag to no mo tibiyang no kasano nga panagbaling ko nga tao ken no anya laditan talaga nga makapasangit no nalaing ti mangibasa mayat ti panakaornos ti pakasaritan ti biyag iti maysa nga pagayam napintas apo ti idadating na katakayo nga agdingdingag. Di ba po? Agyaman nakken ka Vanessa iti Pangasinan nga OFW ti Hong Kong da kayo apo nga taga Hong Kong. No sino man kada kayo apo iti agpada iti pakasaritan da ito ngayon nakimbasa alak medyo pagpaspasensyaan nyo tinumo ti biyang kakabsat tawan ti balak ko nga mangsagid wenno mangtukay dagiti lagip iti napalabas yu ti biag ngemket de kayat ko lang apo nga iburay iti imburay ni Vanessa kanyak dito yung ngayon nakimbasa iso nga sorry kada kayo amin apo no napasagitan kayo iti dayto yung ngayon nakimbasa go kuno Lovely Jazz Molina Zuniga Lovely Jazz dati ito mong pakasalitan ti biag mo kabsat pakasalitan ti biag na kanyak agpatangta ti 30 minutes uno 20 minutes or nusot data pakasalitan ti biag mo pagayam tugawak tapno ti kas tayo ibasa tayo apo diti programa ni DJ Arnel Takmo tapno ti kas ta apo maray-rayaw kayo ken ada apo pagulidanan dagiti agdingdingeg nang nangruna kadag di mabalasang apo nga hampay nga nakias-asawa diba? Tanamudan apo tirigat na tedasawa na no kasi kung mga mutiri amok tirigat nga iti para tedasawa na ko hanak pay ang kumpay kumainas asawa ni Mami May pinikot naktumo namin hello Mami May kami pala kung magas-asawa ngumawang kumawad dagiti nagwagwapo nga putot ko no ang kami anak nga pinikpikot ni Mami May idi sakit ati tiyang kuwanin alam mo na po agyaman ka na kayo amin nga awan iti labas na apo ado ti sumangit nga tan ato ito gotida na ti biag kon ko na ni Lovely Molina Zuniga aglalo no mayat ti panangornos ko apo akasinsin Lovely Jazz apo siya ti mangornos hello to Tricia May siya May Baligod siya to man DJ mangipatulod ko na ni Neida ako agdaang
Da kayo po nga gipatulod, masapol halang ipatulod. Masapol nga interview kayo muna, gistorya ka, ta kitkitak na kitay mayat nga napasamak. Kung namot no, gistorya ka mo ko, may sanak nga balasang nga nasikugan. Dahil iti problema tata, may sanak nga balasang nga nasikugan, siguro nagatal ka, idi kapsat iso nga nasikugan ka. Ngam no, adam nga rason na no, api nga nasikugan ka, rinip nak gamin datay ati karuba mi nga nagwapo ko induyit ko ni so nga nasikugan nakhan idi na rape nak pinanawan na meten kapilitan nga naganakak nga balasang kunam di ba agil ilok ni Apo Christopher Paz kakabsat kay gagayem di ba kas jay Apo ading Marge ko na ni Marely Marilo Panaranda agil ilok kaya po agpay subat. No nalaing ti agibasa Apo ti pakasaritan ti biag tanayon na yunan na kurang-kurangan na alagay bagam nga rinape nak apay na rape kalatan intaya mo niya nga nakirape ka po no marape ka lumabang ka matangam no iduyit mo kaya tam ti marape kung saan mabalin Tagalog ko na ni Marilo Penaranda okay Tagalog pwede siguro ate pero ibibigay natin kay DJ Arnel Takmo pag Tagalog kasi may programa siya na Tagalog ang binabasa niya, hindi Ilocano. Di ba? Oh no, ayun rinip na up DJ. Kay di kwa kastoy. Baga yang rinip na ka ngayon baga dito kay ang kung ibasa ng rinip na ka kung nabot ako naganakak rinip dak. Siyempre no apay nga nagapunga na rape ka, apay na rape ka latan, intayam latan samot One aser ko na nilinera banal. Hamo nga hangkoy bagbaga rinip insigida. Ipaliko-likos ko pa ilang mot. At ano ti kastapo ko mayat ti panagboy-boy ayo tano awan ti climax na ti sarita ti pakasaritan ti begono istorya awan nga napintas kakabsat. Rinip nak ti isang baro nga karuba me. Apay nga rinip na ka. Siguro isumo na tikit kitaom. Titamo mo dati baro kaya mo isuna nagmay na naranaan na ka nga napanagsado di jay ubog ti bagani ubog may saka di jay niya pala ubraan na apay nga nga kita siyempre crush mo tapos idinalpas mo na ka nga rinape nga kunam oray kinaya mo imbaga mo nga rinape na ka tanulaang kaya mo nga sa mga sawaking ka pugartet di ba kaya do di nakakurso nada rinip na ka lang pinadas na lang nga pinayusan data pinuntirya data bagas ti abam tapos idinagapo ta di nakakayat ibaga marinip mo nakan tapno agasawa kayo pinanawan na di kapilitan nga nagsikod ka basol mo babae di ba Angelina Cortez o dadi Apo di para kada kayo amin nga buy-buya nga kakatawa. Thank you very much Vanessa iti Pangasinan nga da iti OFW iti Hong Kong.
biyang kalagurang kayo magkanda ito yung asawak di na basityon na napatan na bangag apari kagayan iti Urita family ka na Sierto family ka Chola family kasama ti Tabutol family iti ilinga lakapan kagayan na po na yung bang rabiyo amin manipod kin nakada kami dito ya po nagaputi kablaw kunti ka na kanyo nga ni Jingjing Kachola Urita Molina kakabsat Alisa Lanstipon, Corazon Pasis, kastamit kini Mami May, ni Gemma Ibanez kakabsat. Da kayo apo ngagbuy-buya, ala kagyaman akunay apo. Tanoawan kayo ngagbuya kadagdengeg, sinduya garod apo iti pagbuya alang nga siya. Numay-may sa dudukot agbuy-buya, mabaina lang mo't kakabsat. Ang nga mangbuyang kakabsat iti nga aglalay bon. Kumusta mat kini Kennedy Cortez? Ni Nelda Molina Maliari family sir kagkabagyan tamo gaya manang Nelda ako nya tinaga mo agpaypayso Molina na garod maniputa puti barangay Payaganis Ballesteros Cagayan tuy naman di biyang adanak dito'y Santa Cruz Tenerife Spain lugar apo dagdi Espanyoles iti daytoy nga gondaway siya apo ti nanumo nga host iti Facebook page tayo nga liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat nga mangmangigan nyo iti kada Sabado kon Domingo nagsubstitute naklang apo iti programa ni DJ Arnel Takmo nga rin padek tinapalabas ket kada kayo amin na po nga barbaro nga nay saraong iti daytoy apo nga nanumo nga Facebook page ag-like ka nagfollow kayo kakabsat ket agyaman na kada kayo amin na po dati taga Hong Kong taktay niya naganaji ni Mama Galwardo sapay kumata kayat nanto ti agi-sponsor ken ipakpako na kada kayo amin na po iti online singing contest iti Smule recorded song para kadigiti apong lalaki into no batch 4 into no Domingo alas 8 iti rabi dita Pilipinas iti Rugina kastamat nga i-present konto dati alas 8 iti rabi no Sabado dita Pilipinas dagiti apo nga maalak nga contestant iti batch 4 singing contest panay aming nga lalaki tatamag kakapsat na kayo po nga mabayag giveaway kay pailang nga po ta basit ti lalaki majak kay ti kapitat ta bunog mo tatati palabanan tayo apo ti singing contest so nga ada naala ko na po nga innum sa nga nagpa-audition alak dinggan tayo apo idangom ipasigurado kada kayo amin papagayam nga dagiti naala nga 6 nga contestant po dito nga mabuya yun na po mga ganyo giti kakagwapo nga tumtumag talaga nga agkalindusan manin na po dagiti Board of Judges no Domingo nga mang-judge no siya sino iti maala nga top 5 ken dagiti apo nga makon agiti matindag nga consolation na po iso nga dahil po iti para ibagak online agag-message kailangan po da kayo nga ang mga lalakay 18 to and above apo ti taon na 18 agpangato ray no gana ti 150 nga taon no kaya na pa lang apo ti medyo agraud kada agay-aying ang mga lalakay okay lang kakapsat kan kayam. Hello so Alaysa Pasis Danila ni Alan Cortez sana sama ti host ma'am. So na ti host siya ka ti host siya ka po ti host iti dayto ya po nga pasalip iti small singing contest kat dayto nga programa ni DJ Arnel Takma po nag-substitute naklang tabi si iso na iti negosyo na iso nga mga ganyan to apo iso na iti into no Huwebes oras iti alauna aging iti alas 3 iti malem dito Santa Cruz Tenerife Spain alas 8 aging iti alas 10 iti rabi dita Pilipinas kada Martes kon Huwebes. Iso apo iti dayta iti programa na dito unag ti Facebook tayo. Iso agyaman ak unay kini DJ Arnel Takmo iti pagilian nga kwait ti anos na apo nga programa ditoy unag iti Facebook page tayo nga liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ta kayo amin na po nga inna nga babagat nga OFW nga maililawan kadagiti asawa na dayto iti para kada kayo. Amin na po sakbay nga ibasak apo iti maysa umuna nga daniw nga inak ibasa iti daytoy nga oras. Beloved, isang sagot ko na kayo amin na po
Adaken ka, kakastoy marikrik na. Sipag nagkita ta, sa pulen na kadagito'y mata. Sipag nagkita ta, rin mo sing ni ayat. No di ka makita, Tama ni Manang Angelina Cortez. sikati Ako na katong Cortez na viewers ko tatangal daw. nailabag Tata ni Mama Corazon Cortez Basis. Kompleto. Tukayan na to'y puso, mapukaw nila di. Nainlabag ko Mag-share kayo, papagayam na kayo ang mga bubuya. Anyat adaken ka, minagnetong day tuwiri. Ay tumanang Venus Organisan. Awan oras adi, sikat malagip ko. Amin aka nito, Ay to hawaga Setyembre tanagan 11. Hello mo. sir, Konana. Thank you very much for Kurang watching di Setyembre aldaw 11. mangit Kennedy Cortez, adong kabagyang sir Konada. Oh my beloved, Hello to Manang Ading Tinggi at Tabay. Oh my beloved. oh my beloved, Ay to Bambi sikat ay Pampang ayatin. Almuete I Gonzales. always Ipasis. love you with Kastatikado ni Cortez na all my ayat. Programa mo sir Konada. Thank you very much Cortez family. oh my Nelly Big Rona. beloved, agmay-may sa kato'y puso, children duas pa. I love you so. Ay to Rowena de la Cruz Batara dita Hong Kong. Happy watching ade. Kumusta ni Ninang Josie de la Cruz dita Sangha Apari Cagayan. Kasabot kita ay kasimpungalan na niya muna ganitatang mo Rowena. At ay cute na anak ni Rowena Batara. Oras Rowena de la Cruz Batara dita Sangha Apari Cagayan. Happy watching kada kayo amin ako nga wanti labas na dita. kanito, Jobel Asuncion Soriano ang Lantingin. awagak tanagan mo. Saan kamit nga na tagaritang Kurang sa baligang ti aldaw programa kabagyan. Medyo mangagtatinag mo. natanang nagtatap. Oh my beloved, sikati ragragsak ko. Oh my beloved, sikat ay ayaten. I always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay-may sa kato'y puso, children duas pa. Ay, Naili, Pinky, good evening sir. Pakibati I po. O love pamilya you po, asawa po sa ni Betong and family sir, shout out. Oh Oh, thanks and God bless. Grateful to love. sikat ay Share, share and ayaten. invite sir, Stan. I always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay-may sa kato'y puso, children duas pa. I love you so. Ay, to Melibik Rona, pabati kay ate Orina Guillermo, watching from Saudi Arabia. Daya po iti, oh my beloved, kay isang sagot ko na kayo amin na po nga OFW,
Pakumustahan nyo dahil tila kayo. Tabaka madamdama ka. Isukat na kayo. Nayunan na kayo. Kakapsat ken kagayem. Masapul nga kanayo nga i-check up. I-check up yung nga kanayon dati siwsiwit na kakapsat ken kagayem no. Si bibiyag pay no saan. Baka kanayon mga mapamangukop. Tay siwsiwit na kakapsat ken kagayem. Dahito apo ti para kada kayo amin. Ket kalpasan na daytoy. Inakto ni basa iti may umunang daniw nga impatulod iti dagiti papagayam tayo apo nga mannaniw iti depar na iti amyanan. Okay, isagsagot ko kada kayo amin ni Joby Cabrera. Happy watching kada kayo amin Joby Cabrera. I-share nyo po kung mga city viewers. Mahirap pang ng buhay aking matitiis, basta't walang tanikalang nakatali sa leeg. Hirap ay makakaya kung ako ay malaya sa
Pakiduwa kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat with feelings kanu payapo na. I love you. Kadagiti amin ako malakas dito nga parpano. Kumusta kaya amin ako dito? Ayan man nga sulit ilong iti ayan nyo ako. Na kayong magpuy-puya. Thank you very much. Basa ko na puti may nga dani yung nga naggapukan dito ay personal advisor tino mo tibiyang iso apo iti mananiw iti bandepar na tiamyanan ni DJ Mel Passion Dugay Valencia iti DWNI 91.1 Radio Caruba FM iti Burgos Ilocos Norte Giamanak DJ daya po iti personal advisor tino mo tibiyang ken ka nagbubuya ka DJ. Thank you very much ka natintid mo. Dadi po iti daniw na denggan yon patasag nga ibasa. Ti Paulo ti daniw ngayon patulod katatayo ni DJ Mel Passion Dugay Valencia na emma kinapintas abalasang naemba kinapintas kanu abalasang dayaya po iti pinutar now July 28 napintas ka abalasang apagraraiman aduman tibubuyog nga umar arubayan panggepda asisipen diru inggit samitnan agkaribusudat rinabi agaam payadan
makinapintas kaabalasang, makibalbalubal iti piestaan, adot mangidolo taingget seksinan, pang Miss Universe kano tilanganan. Adu tijaya kanyana, makisalip bikini open akunada, adot pamadayaw amagungunod na, banag ang naglatakan na iti social media. Gapu iti kinalatak na, adun iti papagayam ken agrayo ken kuana, adun ti mapan pumaspasyar iti balayda, ngem nagpasanuda gaput kinawara ti balayda. Ninaem mabalasang nasadut gayam, pinaneknikan inaken karubanan, bagi nalaing pampanunuten nan, arwaten na dinapay may plastar piman. Naimakinapintas kano abalasang, kukunalaing inakirkirkiran, bagbado na tay ang kakanginan, ngem uneg balay ken kwartuna saan mo pa'y amutilaud ken dayan. Animal might. Balasa nga mo ko na ngem narugit inuneg na. Inaramid nan atagabuti ina amat inanan. Pagsukatan nat ipalapal na latan, mangan ngem saan pa'y agugas ti pinggan. Naimakinapintas abalasang kano, ngem makunakadi apagwadan dagiti agtutubo, no panalpay abagadi makamamo, napintas ngem rinuker panunot na kempuso. Makinapintas abalasang agbalbaliw ka, buyugam aramid kinalatak mo ita, saan nga agnanayon ti pisikal alanga, adanto panagrakaya ket langam agkupasta. Copyright inaramid ako ni DJ Mel Sariwawek, Passion Dugay Valencia, Hulyo 28, 2020. Sariwawek, T-Journalist. O, yan na po. Damanin tapi. Agsermon na manin ka dahi nga dali nga impatulod kanyak ni DJ Mel Passion Dugay Valencia. Agsagaan na kayo, apo. Dahil di po iti sagsagot ko kadagiti amin na po nga kasjay ti ubrana nagpipintas da animal might. Hanapay kayo magulgul ti pantina. Ay nga serbi na nga, apo, maki-beauty contest nagpintas piman. At agayam nagsadot animalon. Dahil di po iti para kadagiti amin na po nga kasjay ti ubrana. Thank you very much DJ Mel Passion Dugay Valencia. Ta nagpintas nga pasagid nga daliw mo. Oh, balang kantis ababay. Di kan agliblibak pay nakita kay adwa, kaduwang ni ay atem kam kabayen naka. Agyaman at DJ Mel Passion Dugay Valencia, kada nagpintas nga dami mo. Ang sermonak madamdama dahi nga sunata, pakadaan nyo. Nalaos ururut ko penggura, itilat kita. Naging narapot kay tinairot, naging nakik tinapaot. Ipagarot ko no siyang ay ayaten, balang kantis kaawanan tapneng. Balang kantis ka babae, ti marmarnet may sa alalaki. No
Dimet unay sikat ay na sexy. Ay, Ilin sir, Happy watching Milagros Linya sa Limongan. Beklan, sarap piting ka anamin pinsan. Ay, no, Joby Cabrera, visit ko na na. Inlaw-lawan, balang kantis, kakaunggang. HBO Records and Oliver Production. Ay, thank you manang Venus Lino Ganisa. Happy watching. Good night kang kamana. Atot ang alilawen, atot inka, lag-lag-lagen, tapusong awanan nakin. Balang Ay, to Christine Ragontong, makatulog ni manang Venus Lino Ganisa. Balang kantis ka babae, di marmanek, may sa alalaki. Nung agay at Hi, Joey Cabrera. Bless Cortez narito. Happy watching, bless. Ay na sexy, balang kantis ka anapeklan, sarang piting nga namin pinsan. At ang lalaki ay nailaw-lawan, balang kantis kakaunggam. Balang kantis ka babae, di mamanek may sa alalaki. Nung agayat ka, doble-doble, di met unay sikat ay na sexy. Balang kantis ka anabeklan, sarang piting ka alamin pinsan. At kung lalaki ay kainlaw-lawan, balang kantis kakaunggang. At kung lalaki ay kainlaw-lawan, balang kantis kakaunggang. Ayan, daya po di balang kantis ka nga babae. Animalan, kakapsat ka kayem. Daya po, Daniel. Records and Tilinapag dagi Daniel kakapsat. Paspasagitan na dagitay. Nagseseksi nga babalasang mga pakday ti beauty contest. Ala kakapsat magna po. Mayat apo iti pagnana dati nga balasang ngam. Permiti sa dot na kakapsat. Da kayo nga babaro. Hanyo nga kitantay na pintas nga balasang. Nukas jay di kapintas musika nga balasang. Ala idanggay mumot ati ugalim. Wala man kasi kati kapintasan at itangtangadon datay kapintasan no hamu madalusan data at kwarto magkakaiwarang iti pantim dita nga ilan haanin awan nalawag parpar bumla ang datan kasano mo datan pada pasyaran di balay da nakawawara di balay da magsagad beauty queen garod hang agsagsagad ti alalay na ni inang nakuktarang kantupay tangangam nagpintas ka kagpaiso kakapsat ang ay kasjaya ko'y mga nyatan sakit to ulog maulawak Mildred ado ti kastoy kakapsat nga babalasang siyempre no daduma kami basol mo't apo dagiti naganak dagiti naanang kantatang dak nakong napintas ka nakong sumalsalog ati kapsat na nga nangisit si ka nakong sumalog iso na nga napo daw handa pagsak pangisitin inya din nagdumaan nakakapsat ti anak nga napintas ka na anak nga nadakos awan din nagdumaan na ta agpada da nga sim ang rimwarte may isa nga abot hello to Malibik Rona naragragsak ata rupa sir nagmayat ko nan inya din nagdumaan ti kabsat apo nga nangisit ken naputaw nagidi mo spoiled din nagtumagati napipintas gaputaman na nga bakiso na ti beauty contest tay inang na siyempre pa sindayaw mo ninang na nakong hanggang sumalsalog hanggang mapang kikagapas batam ni manong mo no ni ading mo nga babae tagiti kakabsa mo ti sumalog tamadadal dato kutis mo makimis kagayang kanto tarupam nga inang ugtarang kantupay inya ti napamuin menos dagiti anak mo kanak mo nga ida nga dua samantala nagsadot data into no asawa unda tadi na mugluto niya ti ikamang na data lang kinaseksinan ay apo ado ti kastoy apo ispoltinang
pintas gabta na da. Ano mabaling ki paparador da handa nga amu kakabsat nga dati nga anak da nagaraw. Natal na nga bagimom nagaraw nga pepet for Diyos. Awan serbiti pintas no dinamuti ag daldalus ko na ni Christine Rabonton. Nakaka-ugtar ka manon ko na manang Angelina, grabe ka sir ko na Milagros Ariñas Talimongan kusto anong dinapintas nga anak kapsat no nasadot tapos nagiti kakapsat na nga naging misit nga agite nga napintas iso dati para sa loob animalan. Hello sir, watching from Saudi Arabia, Banyesa Gamiao. Unay nangisit no nagiget mo remat na po daw no napintas no sa dotmet ko na manang Angelina. Kusto atay uray no na siling no na uray no napugot no na siling uray no na po daw no namureng kasalakas jayen. Kugtar pamor ko na ni Lolita Balidoy Vergara. Awan ang na po agpaiso dato'y sa usaw. Tang daya pati dadya po dadya talagang agpaypayso nga pasamag ti lubong. Dahiti apo ti para kata kayo amin ngawan ti labas na husto takunam ko na ni Elaine Seria. Adam amok nga kastoy. Bebe yun ni inang na. Siyempre karanga ba ti beauty contest. Ito na sa walang data tanay ito ni inang kanina natay ni tatang na niya pagpatulungan na. Ay kita ito kakabsa na nga nangisit nga muna tektrabaho iso na ito napintas. Aglalo no hang makabasa dato nga beauty queen. Ayawan. Alimusayin nanto dato siko na. Ako ay nangibang well sir talaga gusto takunan ko na kunada. Ang pangarap at pangamba pagtulo ng luha. Beauty queen na napay malaban ti pantina. Di nang lati para laba. Ay na makagulgul-gul lalo no ato ti kilana haning. Tama sir, ato ti kasta. Ato ti kaya kasta talaga. No, di na kaduka kampi. So kada kayo po nga anak na babalasang susuruan nyo ida po ang trabako. Kanyo nga bebebel. Wala no beauty queen, napimpintas ni beauty queen nga mapamagisiksi ka makikagapas ng tatay beauty queen nga nakaidala nga dadya balay da nga mainitang animal. Amuyin na to sub-sub na ako na da shout out Sir Derry JJ Libed. Hello JJ Libed, daka manin. Hindi tayo loko sir. Magpaalila puno na pinagtis at happy watching to JJ Libed. Ang tangi ko na Ikap ni sili na ako. Pakiusap sa aking pamilya sa Pilipinas. Mag-ipon kayo, wag puro wagas. Hi Tony K, Digna, Regio ha. Nakarumit kapsat ko na. Pay suma po. Sa aking mga kapwa OFWs, kahit saan mang sulok ng mundo, mabuhay po tayo. Talagang kapsat. Di training training ground na po aga po mo lang ti pamilya. Nakikipag-away dahil laging Nauray no kayo so di ka ba nangan, nabaan ng nitatang na, nabaan ng nililang na, nabaan ng damin papagayam, no matay to na kita nababaan ng akong kunayat at balito ti asawa na pobre to mo lang, ang pobre kakasin to pay piman. Ano ang amok dito yung kastoy? Ang iyang puda, handa ka pagkakapasan, handa ka paglalaog, bebebinda, hindi natay nililang na, natay nililong da, ayan na po iti, ayan na ti, tibiyag da, nagbalinda nga pobre, papagayam. Sinuda ko na yun tayo, bagakon. Agyaman na kini JJ Libet Hunsir at anak maning ko na na, tama ka. Gaya not ko na na. At ayit makukuna nga, gayang gang ko na nga. Da kita'y lilong da, kita'y tatang da, nanang da, dapat pasaluod na kinaan na, tata napipintas na karaot. Natay da, inyan o brada.
awan tibiyagan. Hay digna rehiyo tagan no kakabsat ayam mo kuna naman eh nagdanak apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Lugar apo dagdi Espanyoles. Ngam taga Ballesteros Cagayan tinungo tibiyang apo naiwawanak lang apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Hello Onike. Madam Ellen kini bagong open bakery ni Old Sock Salmia. Awan nag-open niya po DJ Arnel Takmo. Puso mo DJ Molina Conada. Ala po kasi po iti siyempre po Princess Jade Black kaadwan na tikas tatasta ko na. Agpay sumata po kaadwan na nga talaga. O dati awam mo tata ni Adorsky Sales. Dati malangip ko dati nga kanta kat ako na di kalmang ko pang alas 3 kan samot DJ ko na. Ayan. Alas 3 di parbangon. Tiyempo ti pa nagpapalo na ngayon. Ala Ballesteros ng petpayagan. Ay dignary iyo. Nung tagapayagan ka ading dignary iyo. Api nga talaga mo. Sino ti asawam? Kasi ada na kapo dito Spain 14 years old 14 years old 14 nga tawong ko apo dito abroad 13 nga tawong ko sana kung nagawid di tapayagan idi 2019 kalma lang sir puso mo ko na nilipig nasiraya tasibay mo ako na ay ayatan ka di may sa anang pedyan ka kat puso nagripag Kalpito naikamang ka ti Kalpito digna sino ti katagwa nga ti Pedro Kalpito Kalpito Jidaya Cherry Sotelo Acosta Milagros Arimas Talimongan Happy Working Agkat katawa kapsat nagdakol na nyiwat na agkat na nagdildilan Lani Calauso Pasyon Happy Watching Naminawan kapadpadang nadakaunda awan makabulot nagdakat tuy puso sikalae Yobi Cabrera siya taga Ballesteros Pes kumanta hindi mo tayo 7 years Ilocano version 7 years 7 sis Okay, only kay 7 sis ka no Milagros Arimas Talimongan Oras manendi di pa nagpapatanggan na po Hello Mitchell Meets Happy watching Good evening sir Watching here in Hong Kong Forcy Alvarez Milagros Arimas Talimongan Alas 3 di parbangon isang sagot ko kini Kennedy Cortez Saan nga bali analasang basta mapagsarigagayan ken responsible ko ng manser ko na tayo baro Gusto anong tayo napintas anong tayo nakupot no sadot napintas na tatay basina nalasang na ta nagagagot diba Moreno medyo bakutan basta na mayat di wali nakakapsat ng note balasang nakapimpintas nga balasang sadot tapos salampiting kumarampang animal So ti William Kennedy dati medyo nabakutan sika laing tibiyag ko anak nagday di Juan Kalpito apo nak nila kay ayong ken Maria Cabanza Juan Kalpito ni Juan Kalpito sino ti kakapsana ni Juan Kalpito api nga kakamu datoy
Taga kita nakasara kag di kalugaran nga tagapayagan, taga Balisteros. When aser no podno kuna lani kalaostro pasyon. Sikalaeng biag ko. Pagkataan nyo po di dadani yung may sangin patulod kada tayo ni Manang Bambi Abadilla iti Pudol. Ibasak kakapsat. Victor Calpito kini ito. Wala na mo ko nano na yung kalito kada Victor. Nunang kalito Calpito amamukon antika nga tao numanang kadigna Regio. Ayan na po dadya po iti para kada kayo amin nga wanti labas na. Dadya po ti alas 3 ti parbangon tiyempo ti panagpapatangkang kano kunada. Dadya ti para kada kayo amin na po nga abuy-buya. Ayan na tatay may sanga kunada. Mayat dati nga kanta. Mayat ti gargaragak pagpagak ililagkan saksakit ti tiyatyan yu abong akat katawa kanya al-altitin tak dito'y ang al-altitin kayo mo. Allah makabaliw mo ko na ignare iyo. Hello, kumusta ka? Nagoyag di ka nakitkitan. Hello, kumusta ka? Kagiliw ko kadang dito'y demnan. Hello, kumusta ka? Kumusta ak minit di tapuso? Hello, kumusta ka? Kumusta akmet di tapuso? Hello, kumusta ka? Tawag ko tiin ka sumbatan. Sigdaw ko asyak tayo isang petang. Sa Malbang, kumusta kayo amin karabsan? Hello, diya kaya dinaksang-sangkutang ka ni Mami May, mapang-urnak nito'y. Kumusta ka? Hello, tumanang ka, Sin Venus Temporal Gonzalo, happy watching kang kamanang ko.
Apo nagaduti aga idol kanya ako na po. Thank you very much kada kayo amin na po. Nalaing na lang amin na po nga umariwawa kada kayo amin nga kwan. Ket alawen kakabsat kan kagayam dayto yapo tim na para kada kayo amin ibasa ko na po iti may isang daniw ngayon patulod kada tayo ni kabsat. Ayan natin may isan. Dahito yapo patulod na dahito igore kayo. Dahito yapo ti para kada kayo amin nga patulod ni Manang Bambi Abadilla. Delikado. No tam data
data ngiwat mo, nabibig mo, apo, naghimas na palutiputan. Tayo kumapo palatipot nga tagapulot. Iti makan, iti dahi ito yapo nga gundaway. Dagiti paludip mo ko na, paludip mo ko na may panagkita na nga, paludip, ati medyo taktakawon na ka nga kikitaan. Palupuludi pa dati nagwapo nga baro, napintas nga balasang, no, dakas di nga piyestaan, nasukalan na ka, nakita na ka, medyo ikas di mo ba siya di matana, po, naman, paludip dadi kakapsat. Paludipam, taang kras ka kanya na, di ba? Nagwapo data nga balasang, pintas nga balasang, nagunay nga Ilocano ko na ni Joby Cabrera. Kung nakaibukibukan dagiti nabayagin anay sukib. Da kaya po nga nagisukib ti kwarta di tayan ti naipampandag di tayan ti katkatreyo di tayan ti insalsalo sa biyo kada insalsalo yu di ta igigid ti didingyo baka malipatan nyo kakabsat kang gagayem lapo ko alwadan nyo. Agyaman na kini Bambi Abadilla kung dati nagpintas nga daniw na apo nga iliw lagip ko na uno iliw nya gimpan na nya ti tayto na lipatak pa kidi na apo lagip dai po iti lagip nga in patulod di Bambi dai apo iti sagsagot ko kini Bambi Abadilla nga nang ipatulod apo ti daniw na da kaya po nga dumananiw. Ag ipatulod kay garamid kila ti daniw apo, papadasin niyo am ti garamid ti daniw kasla garamid kayo ti kanta. Unayo ko no medyo kaya yu ti joke nga daniw ko na ko. Ako'y tutula, mahaba. Ako'y upo, tapos na po. O daniw dajay ti ubing pagkukuanda po kiti ubing idi. So nga, patpatasin nyo agaramit ti daniw, baka muyo kasi kayo apo kung nalain kayo, basta amu kayo ti naunog nga Ilocano, agala kayo unog ti Bubon, unog ti Cueva, dagijay ti naunog nga Ilocano kakabsat, hanga makalkali. Ay ti naunog nga Ilocano, apo kaya duman, narigat ka mababalit sa nagngarit, kung kuna agiti sana ang dagiti lagip ni tinaglabas kung kuna nakakabsat. Kasta ulit tabutog mo siya nga singsing lutom ko. Agbubutog ayam mo taltalanggo tangan nyo kakabsat. Ay dahil iti paraking ka Bambi Abadilla iti naganan iti podtol kakabsat. Dahil iti apo ti para kada kayo amin ngawan ti labas na. Agbutog kakabsat singsing lutaki din nyata. Kasla mo lati maki-beauty contest dati nga nagpintas nga mabuybuyayo. Tapos kasla kanya nagwapo ng buybuyag, makabubutog nak mabay na launay. Kakapsat tapo dito nga host yo tapos dati patukar ko sa bali kayat baliwan ta panaging ka Bambi Abadilla dahil ito para kada kayo ayan aldaw nga naglabas Sir, di kami lumakarlakayo. Nangarudan, lumalakayan, bumabagot ako. Nabutan ta, Ann de la Cruz. Hello to Radin Pasqua, good evening. Watching from MG Sport World. Sir, teacher kayo, JQCM. Hello to Melly Bitrona. Nagisuro na
apoy dinijay 1997 to 2007 di QCN. Apo na kung ayatin tawa Tugtog Mon de la Cruz. Dignario makapa iliwet na kita nga sunata malagip ko tayo di mapan makisala plus 50 without peace. Asinuan kata kayo timang tawa retip social banks kan dua nga din kakapsat nga pasurot na mangnayon kayo tapno matindok di sunata tayo alas 2. Romel sumalbag kanya di makunam plus wala ito no plastic Romel sumalbag 100 pesos alas 2:30. Ay taktet lako social ini aglalo gatay agitay konsonada natin babalasang dati ba naman konsonada natin balasang nga natugaw nabayagan na po nga bukan na nga isala ay hanang ay patan agigangan na nga mapasungpat kamadamati lako to social di mangnayon manin plus 100. Dua gasutan kakapsat iti dua gasutan kakapsat ni price na ito yung social alauna manin nagimas ang kakapsat siyempre digaan ng tuwan iti balasangan kung naman tayo babae nga tayo magkayat pakanan umad siyempre detect pasalakit kida yan na tayo balasang agpakipot ka kano dumapastag tayo adi nga balasang alauna media dua gasot na pesos ipagiginatangan tayo di dito yung social bank kalbitin nang tuman tayo buwas silbot tayo balasang niya sumbatan na kuna apay mayat ipasalaan pasumbatan ka ay alas 12:30 dua gasot na pesos kapilitan manin nga plus 50 kung namanin tayo baron 250 pesos alauna manin. Awan na alpas kayo kapsa wala kalbigin ng tawanin wala natin kanibal kasi sunata ko ako mabakan dati baro at plus nga plus 50 manin alas 3 ako natin ko no hampay nga alas 3 nayunan naman in 300 gaya man tibayanan kapag atam to mo atay mas tikaribal na tayo baro di jay nga agsisim nga naging mas iba ng digdigan na kanta atay nubya na stop the music lima gasot kuna na apo napasilyan dati mangisalsala nga baro ati mangdigdiga sangaribo ituloy yung sonata alauna sangaribon nakita niya mo kaya sangaribon ay apo kamutan nubya na harap mo na nga sigot nubya na dati ati may isang agog over 2,000 nga pesos ito 2,000 pesos alauna manin stop the music. Siyempre dati mangdigdiga ba di naman kayo makal kang dati aarap mo na kapsat 3,000 nga pesos ay tuloy sonata ko na alaw naman yung garuday apo 3,000 pesos timariman nga agsalsala ka kapsat dajay kasi ako ti agka alam dati agpasala kidaya na tayo balasa agpakipot ka ading tano dumapasakyo pangasin tano sinong batam data apo sumbosong batam latan tao kwarta naman pasala agsina kaiton kung nantumot at pasala alas 12:30 3,000 pesos nakapunta din na kayo patang dati agsalasala 3,500 without peace kung naman hindi tayo lalaki nga above over yung agsalasala siyempre mapa nabara ti pilit dati mangdigdig ang kakapsak 4,000 pesos tuloy ti music tatang siyempre ang nga may kakapsak 4,500 alaw na alas 2 kung na tayo MC siyak na jay 4,500 nyamo ko na mapubaro kung akto ating nubya ati mayat nga nakin nubya kang dajay ay balasang kung na nako 5,000 stop the music kung na naman ko stop the music 5,000 kung na datay tay lalaki apo nga nakinubya ka natin na isala kung na mo datay lalaki nga mangdigdiga ka 6,000 with peace kung na nakakabsat 6,000 change the music kung na nakakabsat iso nga mayat ti pasala apo no kastoy ti mapasamak 6,000 tayag pasala ading hangkapay mo amupay lang sungsungbatan ayan tuloy ti music change the music kung na binaliwa mo
Berlin, maulawa. Kung naman intayan sing alauna. 6,000 pesos, anya ti makuna mabubaro. Gapo siyempre, nubya na dajing salada. Paikat na kakabsat. 6,500 without fees. Without fees. Without fees ko na dapo. Without fees ko na datay 6,500 without fees ko na datay nubyo datay isalsalada. Po talagang agpat-patay dati baro nga makisalsala kakabsat. 7,000 with fees ko na nakabsat. With fees. Ay, di man matay. Imunin. Hana nga arihan kakabsat 7,000 ng TV ate amuyo din nagila dito aji social box 5 nga ilog sa 2 nga gin. Animal 7,000. Gatras tatay baro tado ti kwarta na garod na kalalpas na nga na pa nagpakilo agasam data 7,500 ko naman yung datay nobyo na 7,500 without fees ko na to 8,000 with peace, continue the peace. Kung nata. Angelina Cortez. Gaputa datay, siyempre yan na mo-overan natin yung nubya po at agtaw-tawar. 9,000 pesos without peace ko naman yung datay bay nubyo tayo balasang. Tatang kakabsat ka kagayan. Madinang latang ibatan kakabsat ko. Pampanunutan na 10,000 nga kwarta na. Siyempre, 9,000 na. 9,500 with peace ko naman yung dati mangisalsala po, mangdigdiga kagaro, dagasam data. Kaslamon lang dati ko, atay aso nga madama nga mangdigdiga kan dati aso nga isa. 9,500, alauna alas 2, ko dati MC. Overan atay baro apo nga nakinubyo kan dati balasang, tay nakinubyo kan dati balasang sa salada. Kunana ka 10,000 pesos without fees. 10,000 pesos without fees kunana 10,000 pesos without fees kunana ko. Dati mo na magsala nagtadoran pampanunutan na wagay kwarta na nga 10,000. Backward ba forward ta nag-backward din kakabsat pum pinanawan nan awan sunata alauna alas 2 kunang tutay MC kakabsat kagayem ay siyempre 10,000 awan mo di pimanaw mo tayo agdigdigan ni batan na napot akurang mo ganji kwarta na lang nga palaban na utangan natin social box pangalan na mait tatang tatay nubyo tayo ako 10,000 stop the music agoras ako na po alauna alas 2 alas 12:30, alas 12:30, menos kwarto para alas 3, kuna nakakabsat, alas 3 na lako ti social, 10,000 pesos kakabsat. Di nangabak datay nubyo datay balasang, mayat, apo datoy aramidin tayo. Onikay! Ay, lalong, lipas na, hindi ko naman certain ko. Tiyempo di fiesta po ng 10,000 kakabsat. Tapos mapandan to sa kaan dati ti ate social box nga dala nga duwin may sanga duwa nga gin kan nabungon. Kitang dagayam ko apo 5 nga ilog no may salang lupo ti manok ti ginatang ti 10,000 nagparty na ala ko majibalayin sinalit ko na. Kaya talaga iti social box kakabsat tinawaran uno tinahuran lang apo ti babato dajay. Tinahuran kasi no bata may babaing gamit iso nga no dakwaram laban gana nga dumakal tay nagpasala nagganan siya. Siyempre nalain kayo din nga MC duwa kayo gin ni Errol kuna ni Anyo de la Cruz awi din na nga bakin kuna ni Melody Crown di siyempre po, 10,000 nagasam, nagyan na lang 2 nga botelya nga gin, tapos 5 nga ilog lang din ay supot. Nyamo dato yan. Into gayam no kabigatan na gayam ko, agkalindusan tayo nobyo na napo. No, kasano nga papasubli naman yung 10,000 nga naabak ti salaan na. Tayo nagpasala nagganan siya. Diba?
kagudwa lang one kin may isa lechon manok da. Oo. Kasi nga talaga. Amoy yung kakabsat, dami na minsan nga pa nagpasalam eh. Nagkurang ti sosyal, amoy ti pa sosyal mi. Agitay meatloaf kada nya naganaji may san. Atay Argentina meatloaf, Argentina corned beef. Apo. Siyempre no, amoy pagpakita nga nagsinan sardinas nila nga na ajay. Amoy pagpakita da jay apo nga kasjay nga sinan sardinas ay ikwamot ati karton. Animal kuwamot lang dati gaya may pa-social yo. Corn beef mod kung nanto dagati ako nya karon at least nagganas da nagdiga-diga. Apay sa ayan tay istasyon yo. Da kaya po agbubuya dagiti damdam mo po nga haga nga agbubuya po awan ti stasyon ko po danak lang dito nagtibalay mi nga agla-live. Ay kapag paiswanan na danak dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ada kayo tunag ti Facebook page awan naktunag ti radyo hanga stasyon natin yang ko po danak dito sulod ti may isa nga sulod mi nga ko siyempre pasarang ko datan na man yung makita no nawaraw no saan dati yang ko at least nagwapo na nga makita yo kasla dati ko nak nga video ko beauty contest kakabsat iso nga danak po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ket para kada kayo amin na po dahito nga wanti para kada kayo amin na po nga wanti para kada kayo amin datoy nalpasen ti ari awan nalpasen ti ani awan garami ko na daw siyempre nalpas garudan o dati apo ti para kada kayo amin apay Tas najak maaklod panakapukaw ko agay suna nga ayat ko jakman ninamnama ama sulisok ka bayat ka awan ko narukok man gayam dayta na kemo kararwaken puso di mo pinanuno tuy sakripisyo rigat ko kento no pa karagsakan ti panak sa gabab awan mapalin ko nunam na maem at tinakon ka sa pulan siya kun tayo lipatan nung naragsak ka di ta sidong na palubusan ka nga ron ngem no dumtento aldaw nga agbabawi ka Ay, tumanang Jeffer pamagawan G. Viloria. ko jak may Angelino Cortez. panamnama nunang naman at tinakon ka naglaing ka MC DJ ko na ni Honey K. Thank you very much. Ay, ang gusto tiyan nyo ako no siya tiyag MC. lagi per awan tinagkurang Makapalilaw ka ni Joby Cabrera. Napimpintas pa yun na tumawag pa siya bali-bali wakati background kakapsat. Tatoy ayan Ano napintas mo ito mabuya yo? Ano nagawa ko na ako na yun? Ako makapintasan tatay background ko ako, ibagay kumutan. Ngantiin sugat mo Kasayan kan limdo Alain ka tuman mo MC no agkasarak. Ano kaya ako agkasar? No, may ranan to ako nga awit kami nga gagbakasyon nga mapanta Pilipinas. Ada kay diyan nakaawit kay to uno dati kay abroad nga nagawid dapo. Tano agpakasar kay to may daktola lata. Pero kunyo iti kapit
Kapitan Molina, ex-Kapitan Molina di payaganis amudan tulat at ibalaymin. Agrubat kayo, tentay makisalan ko na yung Virgil. Manang, amo manang idi, ada doon nga babalasan nga manang ko. Manang, kasi may kalunak kakabsat. No, timalmalam, siyempre siyak nino nga lalaki may kalunak kakabsat. No, timalmalam, no, malmalam ta damok nga agite nakapayong, nga aslagatang ti baboy, agatang baboy nga talo, no, pat nga kakuyog. Umayag kumbidar ka na manang ko, taduwada ka nga manang ko. Ay, dengdenggak! At ako nung sala no rabi, dengdenggak! Dengdenggak ko na po. Eh, siyempre, duwada ka mapamakisala, ibatidak ka medyo bumarito na kung idisyak ti gwardiya nga manang ko. No, amok nga da salaan ta, aglurubwa da kakabsat. Aglurubwa ta, matan ha. Kaya kayo, kayat kita mabati. Agsangit ak kakabsat, kung nang tumaninang ko, kung di amang ko, laalaan nyo ta ading yung kaasimot. Ay, agsiimak to di jay kakabsat. Si imok to, dagitay mapakanayo mangisala ka dagiti kakabsat ko. Aglalo ko ti kagurgura nga garam-aram kanyada. Agungot-utak to, ito nagawit kami. Kabigatan na. At sa sakti tatang dagarog nga ading da, parit ko nga naman dagajimanang ko ide. Agatay umay agaram kanyada, ide ta agumyan da jibalay. Anima, lagong utak ko. Nauyong kakabsat ini. Katawa ni mami na eh. Agumyan da jibalay, may dalang agaram, animalay. Aglano jang ako sunada ti mga aram ko dagi manang ko agririnak Oy, gusto data nga pasyaran rabiin. Manang maluman ning agsadong kung kunak aditang. Kapay nakalutong manang ko kunak. Gasam na stricto nakakabsat ide. Iso nga ni awam man tingin. Awam man ti comment nan mami. Kas jay kakabsat idi, ubing tinumutibiyang. Mapangka kung manang agluto, rabiin kung kunak ano ko as chismo, so pa nga talaga pa ni mami. Mami, kagurgura dakdamanang ni manang isang idigin ni manang anset. Apaw. Siyempre bumarito na kita, manya kahit hindi nga dagaran di balay. Tapos aja yung mayagaran, nagadong manggami de. Paulyik, kamuli hanga siya, kung nakado ka pa siyakidin, siya kaya ti mapasyar. Ang susukada, nakado nga manggami dyan ti likod ti balay mi di kakabsat. Paulindak nga ading da, na. Ata may agaran ti agulit ti kanon nyo kung naka. Swerte dan. Dagi dyan. Numariman na ngagbalbal si Kidia ka, ay tulungan na ko nakadatay may pasyar sa kanto pasyar hinimanan ko kung naka. Ay, no, tagatay makakayata nga konsunata nga may agaram kanya da. Apo, aglalo ada bibida nga hangkanan ako eh, sumut ka din manang. Nyom no agpatpatangdan to na po, paspasalin nakapsat, mapana pangko lagid-lagi din ide dito bing nakpay mat nalakayan no bisungon da ni manang ko. Batam kapsat may ta. Dus ngit dati ramid di ka pagrulungitan ti paragistorya na man kapsat. Ada istorya ka kapsat ko kaya. Sige ading ko, buyain da ka mapanen maminsanan ko na. Thank you very much sa Joby Cabrera. Maminsan manen agtya agplantya akong doha kata. Naminsan nga kakabsat dati experience dati. Kung nanaji bakit ka. Ada na minsan ako nga magmag na ito yung motibyang mapanji trabaho di Manila di Valenzuela City. Ada na lapsak ngagpalpalama. Tininagak ti piso datay lata na. Ko idikwang ko. Kuna nakidin eh. Sir! Dinamag na. Ilocano ka ba? Kuna na. Dinamag na po kanya. Tayo ni kakalti piso tatay lata na palpalama. Oo. Insong bat kumait. Kuna nakidin ko. Kaya pala. Kuna na datay atin ni mga agpalpalama. Kaya pala. Na ano? Kuna dinamag ko kung datay agpalpalama. Kaya pala, dinamag na no Ilocano na, kaya pala kuripot po kayo kung na nakikita ni Mal.
Basta Ilocano kuripot ko nadag paiso apo, animal kang agpalpalama ko na ako na. Ilocano ka ako na. Oo, kaya pala ko nanakidin. Apay, ininagpiso garot. Kaya pala kuripot ka. Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangang minamuti ganas, di baketa. Adamanin kakapsat nga. Adamanin na minsan nga bakit. Siyempre dinaliyaw ko apo kung nana di ba kunak kan di bakit ka. Uy manang nagpintas ka nanang kunak kan di bakit. Hindi nakita. Tamok-amok dati bakit na po kahanong na pintas ng siyempre no altitim di may isa nga bakit. Alay baga malata na pintas oray no ko gangi kakapsat ko. At ako na manang nagpintas ka kunak na di ba nga bakit. Nanang ko na. Amang ti ko na di bakit. Nagpintas ka nanang ko na. Insubat ko dahil bakit ko thank you ading guwapo ko na dahil bakit. Sana ko na ko pinasarunwan. Siguro mo nagsida ka ti balatong ko na dati bakit. Ko na ko ni napausam na kapo ata ni napugton na mga nalay na nagsida ti balatong. Aglalo na tayo balatong ako sa po hangatay na silang. Ko nagigtutak ta. Ni siguro ading nga gwapo na lang ka nga managsida ka ti balatong ko na napausam ang kapo ta napugton na nga naling nagsida ti balatong nga tay ko sapo kaya tatek sida ti balatong at paryana agriri kami kini mami may tadi na kayat nguno siya kaya ta kapo tay balatong nga nakusapo nga kuwada di ta Ilocos no nasilanghang ko na kao na kayatan tatang ko na ko apay ate kung nakadinamag ka natin balasang ate bakit apay nga baga mga managsidanak ti balatong una ading tanalain ka mang balbalatong ko na so nalain ka managsida ti balatong kung nalain ka nagsida balatong niya kung apay ate kung musam ta na puktuan na nalain nagsida balatong ko apay ate kung unta nalain ka mang balbalatong ko gas buhaya kayan ayat kakabsat keng kayem. Hello Maribeles Labon Lizardo, Milagros Animas Talimongan, kada kayo amin na po agkat-kataw, agsakit yan, agsakit natin yan ko. Siguro ading naling ka agsida balatong ko na di bakit ka. Apay yamanan ka napukto mo, naling na agsida balatong ako sapo ko na ka. Ay, sumulang, tanalain ka nga agbalbalatong ko na. Kakatawa kayo. Hello po si Alvarez. Cherry Sotelo Costa. Nagigtutak. Ni, nagbaya dati nga bakit napugton na po nga naling na aksida ti balatong. Talaga nga favorite ko apo ti balatong atay ko sa po. Ngam, napausumagatang. Siguro din naling ka aksida balatong kung nanaga napugtuan na. Oh, mamanang. Kaya taktay balatong nga. Kosa po nga da, nako da Gilocos. Kung nako, apaya ko nako. Una ata naling ka nga mang balbalatong ko. Katawa. Agbabaketa, isukon ko na da kanya. Alam mo na po Uray manuy uyawin na damit na kuimarik na. hello to Anyo de la Cruz. Dagita, makapalabas na talaga sir. Makapakatawa ka ba? Agbabaketa, di dangang minamuti ganas, di bakit akainayan. Hello, Fergie, binaw niya. Ay, ang sakit din po. Di dangang minamuti ganas, di bakit Uy, una no, appresyaran nakakapsat dajay ading, siguro nalang ka agsida balatong ko, napugtuan na garot ko. Apaya ko na ko, una ading tanalain ka kamang balbalatong, siguro pabirit mo ti balatong ko na. Ay, won ko na ko, nalain ka kami nga mang balbalatong ko na ta. Oray na pintas ka, oray na dagas na ko na na. Agasam data po, kas jay, kakabsat iti mayat, nga istorya to yung motivyang. Agpapaiso ka kakabsat, di ba? No nalain ka agsida ti balatong, nalain ka nga mang balbalatong, permiti ka tawak. Student na pa QCN kuno ni Emski Alvarez. Allah, kakatawa da po ni Janice Obligado Pasis. Hello kada kayo amin sapay kumaputag buya kay tumurin no maminsan ngam hanakaglaya po na bigat sa naglag live to no Sabado kung Domingo oras iti alas 8 iti rabi dita Pilipinas kasama ti jay alas 8 iti di rabi to no Domingo iso ti presentation ko ti Sabado contest proper po ti Domingo na kayo po nga taga sabali nga damdamo nga sumura ka po dito nga Facebook
Facebook page, ag-follow ken ag-like kayo apo iti daytoy nga Facebook page. Da kayo apo nga chismosay, chismis yo nga. Uy, agbuya kayo kun dayay liwliwa ken rayaw. Dagiti OFWs ngay Ilocano talaga nga maliwliwa ken marayaw kayo apo no agpatang dati na sangsalawasaw nga host na ko na. Han nagsasalawasaw apo paypayso dagiti bagbagat. Damot medyo salasalawasan mo dumang hanunay matata syempre dag naka-live nakakabsat ngam base kadagiti amin nga inspire nga obserbasyon ko kun pasamak ti biag kadaglala experience sa kakabsat ken kayo miso nga naimas nakamiss ang tawa user Ander de la Cruz alawon kakabsat ken kagayem kagyaman nakada kayo amin apo nga awan iti labas na da kaya po nga agbuybuya. Dayto ya po iti parakin ni Mami May. Dayto ya po iti gapuna no apay nga nakadanon na ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dayto ya po iti songba na. Dear Textmate, nalipatan na kadi wenuatan sa bali nga inka kakibkibi. Para kini Mami May apo datoy di timsong mi. Textmate kami di. Textmate ko noon, asawa ko na ngayon. Kung na nakatatay, impasa na kanya. Get na dead salsan. Hello, Textmate, malipatan ka kadi. Hello, Doris Aileen Agate Villaray. Kate-textken ka, pati allowance ko. Anyo de la Cruz, God bless you sir, more power po. Kunada. Ang walog mo, ket pasaan ka. Sorry Textmate, amunet nga agad adalat. Get aduunay ipagkasapulak. Saan abale ken katagdag trabaho kan. Mairaman at met iti masapulak. Text mo kanya, magpalagpan tuwirig na. Tawag ko ken ka, wig na ti agayat. Iliw ka di ka ipapananda. Wenno ayat ka di ibagpagana. Favorite ko data, sir, kansyon. Ada malangit ko no ako na. Hi to manang Birdie Viloria, happy watching manang. Nelly Pico. Magpalagpan tuwirig na. Ay, may Birdie Viloria, keep safe and God bless ang yaman kay Medyoros. Iliw ka di ka ipapananda. Wenno ayat. Dahil kakapsat iti, at istorya kakapsat pa'y maysa. Sabay nga, kwa. Idiubing kami kakapsat, mahilig kami, ado ti manok me. Ado ti manok mi nga Texas, ado ti manok mi nga Kamanukan. Tapos, agijipyek. Ay, so ti kanayon ko nga tiluw-tiluwan, agijipyek. Siyempre, naloko to yung matili ang kakapsat iti. Ado ti banliit day di amang ko ta managkalap garot. Tapos yung tinamayaak, nakalalak tipik nga medyo dakkel, pik nga medyo dakkel ang kakapsagat ay pagaw kasjay.
kinawitak datay kuana datay payak na kinawitak ka sa tibanit tatasaon na panakini ng kinamang dinamag ko inang kuna kaninang kita nyo man inang no upa dato yung no kawitan kuna sinyalan man amang si katinalang sinyal na tadi kuna di amang ko tapang kung pakita datay manok nga piek nga medyo dakkel basitin dinamang ko inang kita nyo man natin no kawitan no upa kinita mo inang upa dayta mabili mo namang kawitan no upa kung naman din inang kagaputa ay kung nagayam niya amang gayam ko upa ko na natanalang nagsinyaliso na tamakitam tiwi kuha na namin datuktok na no kuha na di kuray basit makitam lang ada di kas jena tapingar na nga batitan ako na ni amang upa ko na kung naman inang kawitan katawan na kun iba kayo nga upa uno kawitan dati giga nakita nyo nakawitan tiban ni iso nga kawitan datoy ko na ada kawit na kinawita garod pasinyalak no upa uno kawitan daji ajibjek nga giganat ang pinapili dan no upa no kawitan ngam kuna kawitan data ta nakawitan tiban ni kita nyo taban ni nakakawit pa ilang ko na nga katawa da kanya hello agot to tati kaulok ko siya ko ni Mary B. Corona. Kawitan ko na ni nang upa ko na mo ni amang. Kawitan ta nakawitan ti ban ni itin ni ko na ag pinapili da kakapsat. Kawitan. Adu manok mi apo di adu ti manok mi nga Texas, manok mi nga Texas, adu ti manok mi apo nga kamanukan. Anak adungay ilog ki din. Ang takika ti jak ngalipatan hindi nagtrabaho kami apo jila bumerakin ni Mami May damdamok ti agtrabaho dito nagadong manok da nagadong ilog ti ubrami mo tan na sida kami tilog ti bigat ag sida kami tilog ti aldaw ag sida kami tilog ti remalom pomotot ka ilog mo lata nakababangsitan malagip ko da diyang paragtrabaho kin ni Mami May sa bali nga isla ilog perito nga ilog, liningda nga ilog, estrelyado nga ilog, umutot ka ilog, awam mo lang alam bumanglon, ilog mo latan na po nga nakalanglang si tutan. Di ba mami? Istigwam. Tinaimas nga itlog kakabsat, at tinaimas nga itlog po, nulutom dati agbasa-basa di unod na. Dajad kay masa nga ilog at ay ilog nga basa-basa di yung nagnapay lang na ilotom nga madapay na imas nga ilog tay ilog nga brown di ba mami na imas na ilog ko ilog ati nabasa-basa ti panakalingtana nga madapay na imimas nga ilog kurat tay ilog ko mami di ba sakit ka ag sakit ati tiyan ko kapsa hayo ni ke kakataw ay amo ag sakit ati tiyan ko agot tutak madamdaman dito yung manin. Basahin mo na Sir Mari Aquino. Hindi basa ko. Mari Aquino. Hello Mari Aquino. Happy watching. Ala, awang kakab sa tapos team. Para kada kayo amin na po nga nga agbubuya nga agsakit ti tiyan na. Da kayo amin na po isang sahot ko dati nga sonata para kada kayo.
por viendo esto vivo directo kamu tituloy ko ti Espanyol na kakapsat. Anang naling ag Espanyol kakapsat sa mga handak iso nga jak kayat apo ti ag Spanish sa nationality ditoy tajak amu ti ispa ti abjak amunay tag Espanyol. Kasano nga oy nya ka Spanish sa citizen ka di jay abroad di jay Spain ko na won ko nam tapos sa pagsawunda ka ti Espanyol di ka mo tag Espanyol iso manjak kayat ti ag Espanyol kakapsat ag Spanish sa nationality tajak amu tag Espanyol. Spanish nationalidad kamin. Pagsawunda di ka mo Espanyol Ilocano mo tiyan mo di ka mamunay nga pag i-construct Espanyol mo iso nga kababain. Espanyol ako kitang datarupam ko ni ilo Pilipino mo nakatangtang ka tingisi mo di ka malamabain. Hello to Ezra Ortega Gumarang Itlog Alutit nananam sir ko ni Mario Aquino ay ako naramanan at ay luti di uping kami sukit-sukit mi yayan ti ring-ringat na kita yayan ti kaw-kawayan apa yung birok titlog ti Espanyol amarilo titlog na pusyaw apa amarilo titlog ti Espanyol apo Maria Aquino di pa nakita ngam no nakita mo na i-picture mo tuman sa mo sa typos sursurat ko na inkaabasa nangig na dyan na isim-isim mo. Hello Dr. Soler, happy watching at gracias por viendo esto vivo directo. Dr. Soler, happy watching. Ajak pa nakakita po di ilog ti Espanyol. Siyempre, nung naputaw mo siguro no talagang nga Pilipino, Ilocano, nang isilat na nga asla kanya, kasjay lata, no, kasano ti ilog nila kayo, kasjay lata po dagiti Ilocano nga na napupugot, di ba? Pasapol kami mga inspect nyo dagiti ilog, dagiti lalakayo, papagayam, da kayo po kayo nangapapagat, baka, kung no, kay ganan ni mami ate ilog ko, mariki ka kakamsa. Ay, Mary Lilith ko rin mami po. Sir! Nyata. Kayate. Hi, Florpina Lizardo Serme. Ay, po, matay. Ang sakit natin dyan. Ay, nung muna da kayo na nabambanog. Kuna na sir, di kayo mabambanog. Kuna. Buyaem kad letrato taadwa. Ay no, kuna na ay no, matayak DJ. Maribeles Labor Lizardo, happy watching. Ay, ang kakabsat. No, dinakmanin maki-elect. Na kayo po nga, 40 nga, agoy buyang i-seryo Kenny Pairi. Kahit ko po ibagaganda kayo, amin na po, sino man po itimayat nga gi-sponsor itilot para into no contest into no Domingo, apo tagkurang akti sponsor na po. Sino man po timayat, okay, 2 gasot nga lot, 3 gasot, 1 gasot, alangang kakasi na agpakatawa, kakasi na agruguro nga agsangit-sangit ditoy. Tapos siya ko natin agpaload ka rin yung mga abak-aba, wanti sponsor ko. Nawa na po ti sponsor into no Domingo, kapilitan na po nga agpas na pa lang ti singing contest no Domingo ta agpaspas na kapo iti sponsor ka awang mo ti agbi-sponsor. So adaman mayata po mag-sponsor tapno matuloy lang nga jay bats for singing contest into no Domingo IPM da kapo ray 2 gasot 3 gasot nga load okay lang apo kanyak ta siya lang aruti ka kasi nga agbita ulit iti agsakit siya na papunlag ka na kayon tapos siya pala ti aggasto ti para load tapno ayat ko lang apo nga damang niliwakin mga rayraw kada kayamin ti tangatang
No, awan na po ti maalak na sponsor ko Domingo, medyo agpasnak pa lang nga po ti singing contest no kay so nga no dama na po mayat nga na tumulong kanya kakagyaman nak kada kayo amin na po nga OFWs. Ngarod kakabsat dahil titi para kada kayo nga kakatawag sakit dati tiyangko kakabsat kung kakayem. Sakit dati tiyangko. YouTube music. Dati apo di para kata kayo amin apo. Siyempre, share kon kanina ko na ni Anyo de la Cruz. Dati para kata kayo amin nga awan itilabas na apo. Nag-share na kayo amin na po nga nagkatkatawa nga mapatay tingalag na nakaisis po nakatartarak alang kagyaman na po na ikata kayo amin na po na impag nga panagbuibuya yo amin na po dagiti nag-share dagiti amin na po nga nagkatkatawa dagiti istorya to yung motibiyang agpaypayso apo gila duma sa amat at ado apo tekpaypayso ngayon sinalasalawasa iti tangatang kahit sabay kumaputan na liwliwakin na narayrayaw kayo iti dahito yung agundaway na kayo amin nga OFWs nga ayan man iti sulo iti lubong iti ayan nyo apo naragsak nga aldaw, naragsak nga bigat, naragsak nga malemyo amin dita Pilipinas na naimbag nga rabiyo amin apo nga wanti labas na ayan kon apo iti agpakada iti dahito yung agundaway agsakit dato itiyang kon apo nga nagkatkatawa agina nato yung motibiyang ket sabay kumato kakadwa tayo tumanin na po ti sumarong nga panag-live to yung motibiyang ag-share ka ag-like kayo apo iti ag-follow kayo iti Facebook page tayo nga Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kastamet apo nga subscribe kayo apo ti YouTube channel to yung motibiyang biro ko nyo apo tinagan nga Roderick Molina naka-headphone nakti bublo dito kasto iti langana ag-subscribe kayo man apo ken ag-follow, ag-like kayo apo da kayo nga damdamo nga simrag diti Facebook page iti Liwliwaken Rayaw dagiti OFW nga Ilocano. Manipod apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Toy numutibiyang pagayam yu ading nga kapsat ken manong yu iti tangatang nga saan to nga maumuma kada kayo amin na po nga viewers, supporters, sponsor, judges, contestant iti daytoy apo nga singing contest season 2 is mule recorded song da kayo amin na po nga buy-buya da kayo amin na po nga wanti labas na agyaman na punay iti ado manipod ditoy Canary Island, Santa Cruz, Tenerife, Spain tuy pagayam yu Roderick Temporal Ben Lizardo Molina mangibat-bati apo iti naragsak nga aldaw oras ken kanituyo amin na po nga nagbuya ken nagilelek kadagiti amin nga istorya tinumutibiyang kada kayo amin na po agyaman at punay God bless keep safe and good night kada kayo amin dita Pilipinas good day everyone thank you very much iti ano siya po nga nagbuy-buya agyaman na kapo ti panang tatarabayo iti Facebook page tayong Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano sapay kumaaputan na kaited na iti sangkabasit nga Liwliwaken Rayaw kada kayo amin nga sangapada at Diyos nagtiagi na God bless po bye bye